Habemus Papa. Papa Leo wa 14, Karidinali Robert Francis Prevost abaye Papa wa 267, akaba yafashe izina ry'ubupapa akitwa Papa Leo wa 14. Bw'incamake y'amateka ya Papa Leo wa 14. Amazina ye bwite yitwa Robert Francis Prevost. Yabonye izuba kuwa 14 Nzeri 1955. Akaba ari umunyagatulika w'umunyamerika, akaba yaravukiye mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarize amashuri ye yisumbuye iseminari ntoya yitiriwe Mutagatifu Augustine mu mwaka w'1973. Akaba yarabonye impamyabushobozi ku rwego rwa bachelors mu bijyanye na sayansi ndetse n'imibare muri iyi kaminuza yitwa Villanova mu mwaka w'1977. Icyo gihe nibwo yahise afata umwanzuro wo kuba uwiyeguriye Imana, agahita yinjira mu muryango witiriwe Mutagatifu Augustine ku itariki ya mu kwa 9 1977, akarahira mu mwaka w'1978. Mu mwaka w'1981 nibwo yahawe Master of Divinity muri Catholic Theological Union muri Chicago. Prevost akaba yarashyizweho na Bishop Jean Jadot ngo ajye kuyobora abitiriwe Mutagatifu Augustine i Roma kwa 19 Kamena 1982. Abona icyitwa Licentiate of Canon Law mwaka w'1984 ndetse na Doctor of Canon Law mwaka w'1987, ayikuye i Pontifical College of St. Thomas Aquinas i Roma. Ku bijyanye n'imirimo yari asanzwe akora mbere y'uko atorwa ku mwanya wa papa, yari bishop aho bita Chiclayo muri Peru guhera mu mwaka wa 2015. Akaba yari ahamaze imyaka isaga 8. Muri uyu mwaka wa 2015 kandi nibwo yabonye ubwenegihugu bwa Peru, akaba kandi ari umunyamerika wahawe ubwenegihugu bw'iki gihugu cya Peru. Kuri uyu munsi kandi ku itariki 8 y'ukwezi kwa 5 2025, akaba ari umuyobozi w'ubusugiye bwa Kiliziya Gatolika ku isi hose, ndetse akaba ari n'umuyobozi wa leta ya Vatican. Akaba yarabaye karidinali ku itariki ya 30 Nzeri 2023. Uyu mugabo ku myaka ye 70 atoranyijwe mu bakaridinali basaga 200. Mu by'ukuri Imana ikora ibintu byayo. Uyu mugabo bahabwaga amahirwe ntiyari ku rutonde, ariko birangiye ari we wegukanye uyu mwanya. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.